Sak lingok lut kipat kari India mentah kasngi ya kane kecing jia kepala cia hapo Gujarat. Hakaba kidne kinong ruai niam kidang ruai bat kidang ya sakmat. Kine kipat ba kibeshe mentah hakate kecing le niam. Kila bread da kapisa kot arpo tingka. Bat kasispa kumjoro kesan pau. Kila ban yui hang ni kombas yang da kisla kila ban yui kita kot arpo. Ba kila kine kibriu ki bread hakate kijaka bakite kibriu kirwai kanekat video kalau yaj viral bha mentah po social media keleng-keleng kari India jungi bat komjoro hakipari kane phila pan yu iya kate kapisa la komba siang da kisla bat komba bread bahap kisla na po jrong ding phila pan yu i bakite kibriu kila bread hakate kijaka bakite kinong ruai kidon bahadu bakla penwit ya kecing tem jing pun jongki namar kecing bun jong kita kepisa bakla penwit ya kita tiar tem tiar pun jongki bat ki hapan krat na kabenta ban mi bha kisur jing ruai kebaki ruai kane kecing cia hapo Gujarat kelayaj viral bha menta bat klap penlingo hadu kata-kata ya ki pat chong snong kari India hi baro kawai kane ke e kapacia om siam lala pantip ke e kadau baki ki briu klap bread ya kane kapisa hadu pa la ishir khai bat la ima shisha hadu kata-kata ya kane ke jingle ruspa jong kite ki breu hakapa omla shu ban mudur komba hab da kisla bat komba bread ya kisla kini ki breu kila bread ya kate kapisa hapo jong kite jakarwai bat om syam lala ban mudur hadu kat no shu ta ki breu ki ruspa hadu pa kapisa kile hadu kat ni bat ka e ka baki kenkor hadu kat ne baki bread ya ka pisa hante hajaka baki ruai hadu kat ne om syam lala syuban motor ia kane ke jingjia resa ki himapi ka e ka bapi yoi ha kane jaka ya kite ke jingjia ka ba lalingo ngan da ki pai ba apapun hapo kari India jungi mentah kasngi pe hipi ka e kate ka baki brio ki le ha kate jaka